uzanyeganyezwa kuko utajuhinduka. Haleluya. Hanyuma igihe kiragera, Imana itugirira neza, irongera iratwibuka, iradushumbusha. Maze kudushumbusha natwe turashima, ariko iteme yo gushima Imana ni nziza yewe. Twarambura ibiganza tukabiramburira Imana. Yo wowe wankuye w'isoni, wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye, wampaye icyo nasabye. Yesu arakora, ukuri arakora, ugutarasubizwa, atuye we, atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora. Ngo turangize icyo gipindi kivaho. Nyuma y'igihe gitoya irongera kandi iradushotora. Ngo idushotore duhita turirimba ngo niyuhindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta na kimwe kimunanira ngibi. Niwe wimura abatware, niwe wimura abatware, akimika abandi, akimika abandi mu gihe cye, nta na kimwe kimunanira ngibi. Twese hamwe niureba, niureba mudahingumba, akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Haleluya. Ngo yarangize irongera kandi ngo natwe tugire gutyo nawe yamigira ukundi. Haleluya. Gushima ni byiza kweli. Ngo tumaze kurimba niureba mu nda y'ingumba, ibiratwongeye ngo itwongere natwe duhita tuva. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza asura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari impano uzageza he, gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe, ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika. Twese hamwe Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayizanye, mfite ubuhamya bwigendera. None natwe ngo turangize gutyo ihita yongera
ikora ikindi kintu. None ko ndibaza ikintu nzokora nono, kuko ni inongera kuririmba iyindi ndirimbo nayo izahita inyongera, kandi nazangira ngo mbanze nse nkuruhutse. Siko Bishop? Naza ntekerezaga nk'umuntu ngava ngo uwo bankaruhutse, none ko ndabona kubera ibindi yakoze n'indirimba irahita ikorana y'ibindi. Nuko ngo k'Imana imeze mu by'ukuri, ni Imana itajya yirengagiza amasengesho y'abantu, kandi bana natwe ubuzima bwose, na twa tundi dutoya, utudetaye umuntu ashobora gutekereza dutoya, Imana izigende hayitwitaho. Ubu rero nanjye nubwo mvuze gutyo natangiye gutekereza ikindi kintu nzokora, kiriya gitangaza nikimara kuhagera. None rero dufatanye indirimbo imwe mu mukunga hanyuma nsoze, uko si indirimbo nyinshi. Shiramo agakunga turirimbe ngo munyegere hano, munyegere hano. Yego. Nawe utekereza imirimo y'Imana, uyishime, umutima wawe wagukira gushima Imana. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagera. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azaturirimana n'iteraniro. Abagenzi nawe uzamura ijwi ryawe, nubwo yaba umwana muto